Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Sembut Menteri Rangba Kajela uba Prastun Tensong. Ha kakan riu terik ulaber arhajar apun riu. Ula pentip baka Pakhang Shnong neka curfew. Hari luam Garo kadang Bteng. Uba Prastun ula ong baka Sorkar kan sarai bat Pynbna da kumwaipat halor ka Pakhang Shnong. Hadien baka Shongsuk ka Shongsan kalawan. Kumban syukudau dang hakini ki kendiat tayo baladep. Kaladon kajingakan art hapadeng ki jat ben riu. Kibadai ki riu lom bat kibamdai ki riu lom hari lom Garo. Ha kabakalami kajing yakan art kabajur kabalawanra ya kajing penjulor ki dukan ki kali ki office kam bat ki wei kabapenlong ya ki board district banshim ya ki ni senjam bante lakam. Meaning all these issues serious. Oh, can you tell us curfew and internet ban will continue? Well, right now curfew will again continue in the evening. So, but at the same time, we will see how fast we'll be able to lift the curfew and also to lift the ban on the internet.